Чыңгыз Айтматов. Gezitçi Düyo. Erteň menenki gezitler. Soňky jaňlyktарды bilүүge şaşylgyla. Düyo iki gen göçönün geçilişinde turup kıykırıp jatdy. 14 yaşar yapon balanın ünü ızıçudan gede ogulbay galuda. Antkeni bul jer portduk çoň şardan el eň köp gatdagan göçeleri boluçu. Düyonun ünü avtomobillerden signallarına, rikşalardan saktantkan gıykırıktarına, politsiyskilerden ışkırıktarına, özlörün gojoyun sezip gekiriye trotuarda baratkan Amerikalık saldatlardan ığı jok kaljan gepterine jutulup getүүдө. Gezitçinin geyiştü geň açılgan ozundan yüzüne taragan mayda bırıştardı, jaloory gargan gözlörün görgön menen kıykırgan ünü ugulbagandygy kızıkta ele. Anda sanda gezitler, jaňlyktar, alın degen özül kesil sözdördi gana uguga bolat. Bari bir düyo öjör ele. Günü boyu burçtan getpey ары beri tınbay ötkön elden agymına jol boşoto kıykırıp gezit satouçu. Gezit tügönse bir topko jok bolo düşüp, anan somkesi da kuçağı da jaňy gezitke tolo gayradan payda bolouçu. Kaçan gana geçkirip, şaar akırındap tün koyununa oronyp, dükönlörün vitrinalary azgyrykty jarkıldap, bulun taraptan nımdu jana jagamdy jelarga jüre baştagan uçurda, Düyo şardan alysky çet jagına jönöçü. Beli uyup, jygaşta jansız bolup kalgan jyňaýlak butlar araň şiltenet. Darmansız, özünü başybay kalgan manjalar menen çöntögündögi mayda tıyındardy sypalap koýot. Toyo jegenge jetpese da, erteň apasy bazardan biraz gürüç menen türp satyp alat emespi. Taňyrte Düyo kaýradan burçta turup, gönmüş adatynça gezitler dep kıykıra baştaýdy. Gün sayın uşunday. Ары beri ötkönder taramışy görünüp tırtaygan arık, jamaçy giyimçen öskülöň çaşdary tekçegen kara toru balaga göňül dele buruç emes. Aga kim gyzykmak ele. Gezit satkan, but giyim tazalagan, ары beri çurkap birölerden jumuşyny atkargan, bazardan taştandylaryny aňtaryp jürgen yapon baldary az beken. Abirok Düyo ar nersege zirek jana bağımçıldygy menen aýyrmalanýuçy. Aga özü dal uşul göçöde törölüp, göçöde çoňoýgondoy tuýular ele. Kişilerden kanday ekendigin sırtынан ele tak anyktaganга öýrengen. Mına jumuşsuz adam geletat. Hiç kanday maksatsız, baş oğun jagına kadam şilteyt. Uzak jana maýnapsız jumuş izlöden çarçagan yüzü maňro. Şaarda jumuşsuzlar köp. Alar gezitde alar menen kulaktandyrularga göz jügürtüp, anan gyjyrlana çöntögüne soloýtda tuş geldi jaka basyp ketet. Düýonun apasy da jumuşsuz ele. Murda jipiýürü fabrikasynda işleýçi. Amerikalyklar fabrikany askerdik jarak jabdyk çygaruçy öndürüşke aýlandyrgan soň, jipiýürüçüler göçöde galyşgan. Muna gömürden çaňyna gapkara bolup ışdalgan jük-jükdegüç baratat. Temteňdep matros ötüýdi. Atiginde çalygyp jüdegen rikşanyň gol arabasynda çaçyn bir gyzyktaý gabat-gabat tüýüp algan, açyk tüstü jibek kimonoçon törü ayım çalkalayt. Oh surjylan, türün gara şuwanyp, beçara rikşanyň gıynalyp baratgan menen işi bolmak bu. O çoýup oturganyn. Kıjırlangan Düyo ozuna gele düşkön germek damdy asfaltka tüküründü. Tamak içseme, akşamda jok, çydaýmda, dep gaýra özün özü soratat. Amerikalyk gel atypdyr. Düyo any ganda gana jek görет deýsiň. Jyňaýlak botun kalyň tamandy or batinkasy menen tepsip alyşy mümkin. Kança jolu alardan jelkege jebedi. Mümkin hazırda agamyn dep bakyrat çygar. Hem neseleýesiň jüljük göz? Tur joldan. Hoy yapandyk şümşük. Amerikalyk gele jatkanyň görбөй turasyňby? Mako. Düyo göçü okuyalarının geçenekey güvösü. Kunt koyotik degen balalık gözleri hiç nerseni jazdım kaltırıç emes. Bir jolu anda geç güz bolup kalgan. Söğükten ötkön nımdı suuka bürüşüp, ulan bir butuna sekire, gök muştun bolup burçta turgan ele.
Kandaydır bir japır tınсыздануу пайда болуп, кишилер ар бери дүрбөлөң түшүп, кооптонгондой шыбыраша сүйлөшүп, жумушчулар, студенттер топ-тобу менен өтүп жатышты. Демонстрация болот тура, деп түшүнө койду Дүйө. Көп убакыт өтпөй көчөгө эл толкуп чыкты. Катар-катар ыраттуу тизилип басышпастан, толкундай каптап келатса да, элдин бир калыптагы салтанаттуу кадамы сезилип турду. Дүйө бул жүрүштүн катарына кантип кошулуп кеткенин өзү да байкабай калды. Миңдеген адамдар бир мезгилде бирдей дем алып жаткандай туюлду. Каардуу жүздөрүндө бир бүтүндүккө уюган чечкиндүүлүк бар эле. Тынчтык, тынчтык деп гүлдөгөн добуштар демонстранттардын үстүндө жаңырып жатты. Япон эли согушту каалабайт. Элге эркиндик жана көз карандысыздык деген иероглифтери бар плакаттарды көтөрүп алышкан. Бака-шака болуп туруучу кең көчө Дүйөгө боркулдап кайнаган эбегейсиз чоң казанга айланып кеткенсиди. Кимдир бирөө терезенин кырына чуп алып, бир колу менен темир торуна жармашып, кепкасын кармаган экинчи колун жаңсаглап сүйлөп жатыптыр. Элибиз оор азапка туш болду. Америкалык империализмдин таманында. Саткын Иосида Америка Кошмо Штаты менен сепараттык тынчтык келишимине макул болууда. Алар бизди дүйнөлүк жаңы согушка жетелеп бармакчы. Жерибизде аскерлик базаларга пайдаланып, элибизди Замбиректин огуна тосуп беришмек. Өлкөбүз кыйроодон жана жумушсуздуктан улам шалдырап турган кези. Бекем тынчтык үчүн болгон күрөш жана тынчтыкты сүйгөн Совет эли менен биригүү гана бизди кандуу согуштан сактап кала алат. Өлкөбүздүн жарандары, эл журт, калыстыкты эңсеген бардык япондуктар 5 улуу өлкөлөрдүн ортосунда түзүлүп жаткан тынчтык келишимине кол койгула, деп сүйлөп жаткан адамдын добушу алыска жаңырууда. Топ-туура, чындыкты айтып жатат, деген үндөрдү угуп жатты Дүйө. Коммунисттер дайыма туура жолдо, эл тарабында болушат. Ошол замат ар жерде топ-топ болушуп, кол чогултула баштады. Дүйө өзүнүн ички дүйнөсүндө эмне болуп жатканын түшүнгөн жок. Оозу кургап, жүрөгү кабынан чыкчудай лакылдайт. Чоочун кандайдыр бир дүүлүктүргөн, кимгедир кекенткен кубанычтуу сезимди өзүнө араң батырып тургансыды. Кыйкыргысы, бакырып ыйлагысы келди. Анын атасы менен агасы да согушта курман болгон эле. Мен да тынчтык үчүнмүн. Мен да кол коюшум керек, деп шыбырап, кол топтоп жаткан студентти карай бар күчү менен топту жирей баштады. Сен али кичинекейсиң. Бир аз чоңойгондон кийин кол коесуң. Ашыкпа, дейт студент. Эмнеге? Мен эбак эле, деп Дүйө каяша кылгыча элдин сүрмө тобунан сыртта калды. Карасаң муну, шамдагайлыгын деги, деп кимдир бирөө далысынан каккылады. Жанында жумушчу комбинезон кийген, көз айнекчен улгайыңкы адам туруптур. Эч нерсе эмес, капа болбо, деди ал. Мына америкалыктарды жерибизден кууп чыгабыз. Өзүбүз кожоюн болобуз. А сен окуйсуңбу? Жок, апам жумушсуз. Атам менен агам согушта курман болушкан. Дүйөнүн көздөрүнө жаш айланып, акырындап жүзүнөн ылдый ага баштады. Ыйлабагын, деп көз айнекчен адам аны соорото баштады. Ах, Американын саткын куйруктары. Биз жеңебиз. Ыйлаба, жумуш да болот, окуу да болот. Анан Дүйөнү бооруна имере тарта, кандайдыр бир ысык илеп менен, бизге бакыт ап келүүчү Сталин бар, Совет эли бар, деди. Өзү менден анча деле чоң эмес, анан кол топтоп жүрбөйбү, дейт бышактап Дүйө. Эч нерсе эмес, биз баарыбыз, сен дагы кол топтойсуң. Көз айнекчен адам сөзүнүн аягына чыкканга үлгүрбөдү. Элдин толкуну эки жака бөлүп, кичинекей Дүйөнү андан ары агызып жөнөдү. Өпкө жүрөгү кушурулуп, кысылып келе жатса да, эл менен чогуу болгонуна чексиз кубанып алган. Сталин, деп күбүрөнө кайталайт Дүйө. Көрсө, мен деле кол топтой алат экем. Биз согушту каалабайбыз. Көз айнекчен адам кандай жакшы киши. Эгер эл бириксе, эл күчтүү болот турбайбы? Полиция! деген үндөр капилеттен туш тараптан угула баштады. Америкалык солдаттар!
Düýöge göçe termelip, tamdar gulay baştoçuday sezilip ketdi. Juk taşuçu avtomaşinalar eldiň kalyň towun jirep girip jatkanyn görüp, korkgondan aptygyp kaldy. Ökürük bakyryk, ontogon ündör, politsiyskilerden tayaktary oýnap, saldatlar kişilerdi kuup garmap, maşinanyň kuzowuna ırgytyp jatışdy. Janagy goltotop жүрgön japjaş studentdi görüp kaldy. Bütgün boyu kan, bulkunup, boşonuga hareket kılıp jatypdyr. Any da maşinanyň üstüne ırgytışdy. "Baribir biz jeňebis, biz köpbüz" dep gıykıryp jatdy student. Düýö aga gara jütküne jönödü. Birok maşine jürüp ketken ele. Düýö bayagy ele ordunda burçta turgan. "Gezit berçi" dedi birok kaýdyger gana çöntögüni aňtaryp jatyp. "Mınakey, alyňyz. Tynçlykdy goldoçu bolsaňyz, mogul jerge gol goýuňuz" dep Düýö gezit menen goşo türdü goldor goýulgan kagazdy sundu. "Bul kagazga soguşdy kalabagan, öz elin süýgen adamlar gol goýuşat" dedi Düýö. Giçenekey ügütçüni taň gala garap turgan kişige. Tigil kişi kagazga gol goýdu da, balanyň golun kısa garmap, saparyny ulady. "Geçke deri uşunday. Koňşuňuz Kareylerdi öldürgüňiz gelbese, Amerikalıklardan bizden jerden getişin kalasaňyz, anda gol goýuňuz" deyip başka bir ölerge. Turmuşdagy öz göýgöýü menen alaksyp, aga göňül burbay, arberi ötüp jatkan adamlar emi murdagıday çoçun sezilbey kaldy. Bary teň bir bordoy, gözlerinden merim çaçyrayt. Kançalar guwatlap gol gysışpady deýsiň, kançalar tilekdeşdigin, oý maksаты bir ekendigin bildirişmedi. Düýö emi jalgyz emes. Jumuşçulardan, mugalimlerden, jaşlardan dostoru göbeýdi. "Beri gara, başymdy aýlandyrganyňdy toktat. Jemeni bilbeyt deýsiňbi? Hemne kılıp jürgeniňdi? Ha? Jemenden iştegenden tajadyňby? Anda seni erteňle kuup jüber alam" dep opuzdalady Düýöni bir günü kojoýuna. "Uşul ele jetpey turgansyp, murduny susun tartalbagandardyň bary ele saýasatga aralaşa berse" Düýö unçukbady. Birok opuzasyndan gorkganda jok. Kojoýunun jekdegendey bir tiktep koyup, jügün götürgön boydan basyp ketdi. Jaňy jyldyn aldynda asman juma boyu tünörüp turup aldy. Girgil sur bulutlaryň arasынан gün bir da jolu görüngen jok. Deňizde boron, jamgyr şuwattap, awa suwuk jana nymdy. Abügün hawarayyn gol menen tazalap salganday. Tup-tunuk gögültür gökten gün özünün altın nurlaryny çaçyratat. Gün nuru çagılgan terezeler gana emes, jamgyrdan kılgan çöötler da guwanyşly jylmaýgansyp, taň erte göçege çykkandar kadamdaryn sergek şilteşet. Abirok kimdir biri ayabay aşıga çurgap geletatgo. Kim bolsa da jol tandabay, çöötlerdegi girgil suwlardy çaçyrata attap buttap şaşyp algan. Düýögo kolunda bir guçak gezit. Aldyndagy burçtan jumuşçular göründü. "Toktogla, toktogla, beri geliňizler" dep kıykırdy Düýö. Ýentigi algandykdan sözleri özül kesil. "Kuwanyşdy gabar, kymbatly ularym, kuwanyşdy. Bizge, Yapon eline, bizge, Yapon eline, Stalin özü al, salam duwa jönötüpdir. Okugla, okugla, gezit algıla." Andan keyin emne bolup ketkenin Düýö ajyrata alбай kaldy. Any öpkülöp da, julkuldaty uyup alap da jatışdy. Mınça el kayaktan çoğulup kaldı. Göz aldınan aylan göçök bolup birde gezit, birde adamdar, birde Stalin'den sürötü ötüydü. Gezitler goldan golga tiyip, Stalin'den Yapon eline jaňy jyldyk kutukdosun kayra okuşuda. Gezitçinin jüregine tolup çıkkan kuwanışty süröttöp beri mümkün emesele. Özünün 14 ýyldyk ömründe mınday ulu okuya, mınday jarkyn gün bolgan emes. "Premier Stalin bizge erkindik jana bakyt kaalayt. Stalin bizge jumuşsuzlukdan gutuluny kaalayt" degen tolkundangan ündür tuş-tuştan ugylyp jatdy. "Tynçlyk üçin güreşde Stalin bizge iýgiliklerdi kaalayt. İşeňgili adamlar, biz sözsüz jeňebis. Stalin bizge jeňiş kaalayt"